Dukomere Imana amashyi. Tugiye gutanga, tugiye gufasha umuntu. Amen. Hari umukristo wacu yaragira mu kazi ngo ashikahura n'ababandi bamusiga nyine ku sinzi aho icyo bamusize. Gusa nuko avuye bypass aratega arazagera mu nzu atora amafaranga yiwe arayabaheza barasubira nayo arabaherekeza aragenda bageze iyo bari bamukuye abaheza n'igikapu abaheza na telefone baragenda ngo bamare kurenga ubwenge buragaruka. Rero turashimira Imana ko yamurinze tibagira ikindi kibi bamutwara, ariko turananirwa kugura protector kandi ingeso mugira ni ugukora neza gusa. Iyo ngeso sinzi iyo muzoyigeza ariko nta Amen. Tugiye kurangiza umwaka n'igikorwa cyiza mune eme nibikugora ukumva ni nyine wananiwe kwifata turenze 200 tuyarenze kabisa, ariko 200 100 aho ngaho tuyazane. Uwa mbere ni jewe, uwa kabiri ni nganire itonde arakoze musabye arakoze 100 muzane 100 mureke 500 mureke kabisa. Urakoze mubyeyi yazanye 100. Bari abantu bari hari ruremesha nazi mesha naza ni faranga hano. Urakoze byinshi, urakoze mukuru w'abagabo. Uyu nawe no mukuru w'abagabo arakoze, pasiteri oza arakoze, cameraman arakoze, urakoze conducteur sarya bwana harusi arakoze, urakoze 100, Revera Simeo arakoze. Abantu ntarabona kandi ndabavuga mu mazina. Evangeliste arakoze kabisa, pasiteri arakoze, madame soliste arakoze, arakoze kabisa. Mama Revera arakoze 100, madame Revera arakoze 100, madame pasiteri arakoze, konta sayane secrétaire arakoze. Muzane mukuru w'abayumbe muri convenant president arakoze, abadiakoni barakoze. Warumaze n'iminsi udatarama, warufite n'ifaranga nyinshi. Divine arakoze, asandi Revera izi ni zawe arakoze cyane muvandimwe. Zirani zandutira izamuneza zirahari azizane kandi mandaza afite nanone avuge. Kijana asante urakoze musore. Conducteur ucuye harakoze, umwana wa pasiteri arakoze, arakoze Semahoro. Sawa kina mama nawe ngo aza kureba 100, ariko nimero ya M-Pesa murishura kuri tire ni 80, ariko iraho hejuru yaho hejuru. Gasora atangiye abahungu biwe soliste wenda amakuru ejo angahe. Sawa soliste 100, conducteur mushasha arakoze. Sawa byenda kubari kure batari hano tire bishuriraho ni 80 39 5 5 byenda abari ku buhanga bw'ibyuma bari kwiducishirizaho hariya. Tire bishuriraho ni 80 39 5 5 6.
amen. Murakoze. Murakoze, reka bakumanye zino faranga. Ahasigaye murangije umwaka neza. Murangije umwaka neza rwose. Imana ibaho umugisha ko bw'igikorwa cy'urukundo. Imana yo mu ijuru izayumva gusenga kwacu, ikumva no kwatura kwacu. Semeni amen. Haleluya. Buri umuntu azakora ikintu kigakurura ikindi kikinjiza mu kindi. Ariko kubera ukuntu ndiko numva, reka ndekere hano. Ko numva ko nzoyiramya twoja. Ariko uyu mugoroba mudufashe mukuru zino faranga yeme. Ngwino. Reka mbasabira umugisha. Umusaza Thierry nawe tiyarahari ariko nawe araza gukora tiyoroha. Reka ukuvuga ngo hano tumaze kugira abagabo bo baba bahari, bo baba badahari, bazoza bakora. Uzoza bari hano ibazoza bakorera, hasigaye baje gutanga. Uko niko tumaze nirwo rwego dutangiye kugeraho. Nimuzoza mubona naje ndahari, muzoza mubivuga. Ngo nyine akazi k'Imana gakomeze kaguke. Reka mbasabire umugisha ku Mana kugira ngo Imana ibafashe. Mana, izina ryawe rishigwe hejuru ibihe n'ibihe. Uhimbazwe yuko utazubesha, uhimbazwe yuko uri umurengezi wacu. Iki gikorwa c'abavandimwe bavuye gukora, barekuye amafaranga yabo bari bafite yo kugira ngo bazishimane nabo mu minsi mukuru, ariko kubera urukundo, kubera isezerano wadusigiye, ijambo ryawe riravuga ngo twifatikanye n'abababaye. Awagize icyo akora wese, Mana, uyu mwaka twinjiyemo uzamubera uburumbuke, uzamubera umurima wera ibihe byose, uzamubera isoko y'amazi meza. Utanga umugisha mu maboko yabo, utanga umugisha mu ngo zabo, utanga umugisha mu kazi kabo. Ubahezagire, imbaraga z'Imana zizakomeze zibane nabo. Iciza cyose kiva ku Mana, icyo nico tubifuriza kandi icyo nico tubasabiye. Icubahiro no gukomera n'ibyawe ibihe byose. Amen. Amen. Reka kandi twongere twiyegereze muvandimwe Evangeliste, nahaguruke dukomere Imana amashi. Kwizera turakwiyegereje, wegere n'Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Mwanya n'uwawe. Arakoze Pasiteri. Alliance kwa murahari? Ntabwo muhari? Abashitsi mutambuke. Ariko abakora bagize neza baje. Imana ibahe umugisha. Ari mfite ikibazo cyuko muza kunkubitira ara hanze. Abashitsi mutambuke mbaheze igisirimba cyanyu, kandi nimurangiza gusirimba kwizera araba kuvuga nk'iminota nk'icumi. Mutambukana n'abagenzi bawe, dukunda abashitsi hano cyane. Yesu ashimwe. Tugire gutya. Haleluya. Abayumva ubundi titugira ibindi byo kurepeta uko twese tumeze kimwe. Nyene data Imana mu umugisha, nawe n'umuyumva. Turafatikanya twese, ariko n'abayumva barahanga twese dufatikanye duhimbaza Imana. Nta kindi dukora usibye guhimbaza Imana. Reka dusabe umucuranza ducurangire. Ngwino usange Yesu, zana imitwaro yawe uyimuharire. Ngwino usange Yesu, zana
Yesu usange Yesu Sami